हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं एठाले जाबले ओलाइछु। तो रातिपुवा एकेबारे गा पा धुई रेडी हो लैछु। तो आज मैं कोकराझारলৈ जाम। तो प्रथमते मैं यार पर रेल स्टेशनলৈ जाम, तार পৰা मार লগত जाम रेलेरे एकेलगे। तो आपनालोके চাই থাকক মইনো কোকৰাঝাৰলৈ কলৈনো যাও। तो आपनालोके স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটি চাই থাকিব বুলি মই আশা কৰিলো। फ्रेंड्स आमी फाइनली नलबारी स्टेशन आई पालो। तो बाकी देखो अपना नलबारी स्टेशन फाइनली आमार ट्रेन आई पाले। तो ट्रेन आज एकेबारे ऑन टाइम आइছিল, गति टाइमते ट्रेन। तो इतना आम उठी कोकराझारলৈ বুলি रावना हूँ। तो चाই থাকিব ब्लॉगটো आपनालोके स्किप नकराকৈ। आमार ट्रेन निउ बङाइगाँव स्टेशनत अलप समय रखिले। तो बोलक आपनालोকক अकणमान এই स्टेशनটো দেখুৱাই দিও, নিউ बङाइगाँव स्टेशन।
কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফকিৰাগাম জংচনত ৰেলৰ পৰা নামিলোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আচলতে মই আহিছোঁ কোকৰাঝাৰত মোৰ বাইদেউৰ ঘৰ, তালৈ আহিছোঁ। তো এতিয়া আমি ফকিৰাগাম জংচনত নামিলোঁ। তো এতিয়া আমাক ভিনদেউৱে নিবলৈ আহিব। তো এয়া ভিনদেউৰ লগত আমি গৈ আছোঁ বাহঁতৰ ঘৰলৈ। চাই থাকক আপোনালোকে ব্লগটো। ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আমি বাইদেউহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ। তো আজিলৈকে ভিডিঅ'টি ইমানটিয়ে আছিল। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কোকৰাঝাৰৰ এখন পবিত্ৰ ঠাইলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো যদিও ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।